Na tekmi za svetovni pokal gorskih kolesarjev v folkrosu in spustu je bilo prijavljenih 403 tekmovalk in tekmovalcev iz 32 držav. Kljub močnemu dežju so organizatorji progo odlično pripravili. Proga res ponuja nekaj, kar verjetno več dolgo ne bo ponudila, in temu primerno so tudi vožnje tekmovalcev. Vsebuje vse tehnične specifikacije klasičnega downhilla do nekaterih vložkov, ki jih ne najdemo nikjer druge, kot je rock'n'roll, tako da zmes vsega tukaj je sigurno ena velika vaba za vse tekmovalce in te mlade, ki prvič prihajajo na svetovni pokal, čujejo, lahko primerjamo kot z nekim kidsbilom, ki se vedno želijo probati, do starih izkušenih mačenov, ki se tu počutijo zelo dobro. Moji favoriti so vsi Slovenci, predvsem Ruter, ki se tukaj vozi, ampak verjamem, da fanti, predvsem jih spoštujem in cenim, zato ker jih srečujem tukaj na Pohorju, tudi izven tekmovanj, od teh mednarodnih, pa koliko poznam, pa koliko mi moja dva sinova povesta, pa Sam Hill tisti, za katerega moram navijati. V kvalifikaciji v folkrosu se je udeležilo 102 tekmovalcev, med njimi je bilo 12 Slovencev in ena Slovenka Urška Čmigo, ki je žal izpadla že v sobotnih kvalifikacijah, kjer je osvojila 33. mesto. V skoraj nemogočih razmerah se je med 20 finalistkami najbolje znašla Britanka Fionn Griffiths, najboljši folkrosist pa je postal Čeh Marosi. V nedeljskem downhillu je vrstni red krojila predvsem razmočena steza. V moški konkurenci je tretje mesto zasedel Britanec Brandon Fairclough, drugouvrščeni Britanec Gay Atherton pa je s 25 stotinkami zaostal za Južnoafričanom Greg Minerom, ki je stezo prevozil z najmanj napakami. In kako mu je uspelo? Stay on your bike and make as least mistakes as possible. Which part of the track was the more difficult? Definitely the bottom half. The top half was, smooth and easy to keep your line. Bottom half, the ruts was just that big and deep. It was really gnarly to stay on track. So this track in the dry and the normal conditions is similar to stuff elsewhere in the world, but in the conditions we rode today was probably the hardest track I've ever ridden. Proga na Mariborskem Pohorju je zaradi razgibanosti terena in težavnostne stopnje zelo priljubljena. It's a lot of fun to ride, but to race it is really hard because you can never have a perfect run and it's really unpredictable and it's just really feels really slow because of the mud and it's really torn up the track, so definitely it's a lot rougher than years past. If you compare this course in Slovenia and your courses back home, is there a big difference between them? Yeah, it's different. Like, just the riding in Europe is generally just faster and more technical. Like in Whistler, it's a bit more rocky. Yeah, it's different. It's different, but I like the riding over here a lot better. Pri ženskah, teh je bilo v finalu le 20, je slavila Britanka Rachel Atherton in že na prvi tekmi vknjižila zmago. Drugo in tretje mesto sta osvojili Francozini Sabrina Jounier in Florian Pougin.